Kurumirira mugururio uria uratafanirio hoe waira wa kuhitana na ukuria na thuguri ya wendia wa bangi kaunti-ini ya Embu. Mugururio uyu ni uraciarire matunda thutha wa kuhithukia mimera 100 ya bangi ihanditwo mbegu undumwe na mithogoto ya dawa cia kurebia kwa mundu mucii itura-ini ria Gakwegori tauni-ini ya Embu. Mudirume wa ukuru wa gatagati-ini na uria kurikanite ta James Gitonga arahofanirio ari gwake mucii na gucoka gwikio ngono ni maabitha borithi kuma ceceni-ini ya Embu West thutha wa kunyitikana na mahitia ma ukuria wa bangi undumwe na dawa cia kurebia. Sijatengeneza ya biashara. Unatengeneza ya kuvuta wewe mwenyewe? Yeah. Ni ya detoxing, hata haijamaliza miezi 2. Ulimwaga mbegu ama ilimea? Ili imea lazima uweke mbegu. So ulitoa mbegu wapi? Mbegu nilitoka chini. Mbere ya ikitio ngono mwikuirwo uyu ni arambite gwitetera akiuga arakuragia bangi niguo kumihuthira ta dawa ya kurigita mirimu itiganite. Unaitumia kama dawa, manake kuna wakati nimekuwa mgonjwa. So naitumia kwa unachemsha. So ulipewa prescription na daktari? Agikira ndeto eno mukonde munini wa county commissioner wa Embu Charles Opio neugite marahotire kuhofaniria mwikuirwo uyu thutha wa gukunyirwo ni muingi wa itura riri. Na tumeact on intelligence, OCS akatuma officers pamoja na machief na tumekuja tukaconfirm kuwa kuna mtu amepanda bangi kwa compound yake. So tumeweza kuzitoa zote na tunampeleka so that tumpeleke kotini to prosecute ili tumcharge accordingly. Opio ni aruteire mukana uria wothe wiingiranitie na ciiko cia kwagarara watho akiuga thiko ciao ni ndare. It is illegal. The law will take its course. Hakuna haja ya kufanya kile ambacho imekatazwa na sheria. Oho ni oritie muingi guthie na mbere na kuheana ripoti o yothe igie ciiko cia kwagarara watho kuri maabitha a borithi. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Unajua shida